Ingwenyama inkosi Mswati wesithathu kuthe-ke namuhla-ke wachitha yona-ke ingatsha leqhamuka-ke enhla nahoho ukuthi sale-ke ibhekisa wona-ke emabombo ide-ke kuso-ke isifundza sakamanzini kude-ke batalungiselela ukuthi baphume-ke bayawugeca lona-ke lisekwane. Semhlaba umlisa embubeni kwenyama Mswati sigitsile Incwala lencane esigodlweni eBuhleni lomuhla kanti kwenyama Mswati bekade igitsa nesivakashi lesibuya khona eNingizimu Afrika lokulisekela lakhe umongameli waseNingizimu Afrika lokunguye David Mabuza kanti ke bekade yakhona emakhosikazi bantu benkosi isigodlo kanye nesive lesinyenti. Ingwenyama Mswati bese yekhipha ingatsha leya khona noma yakahoho ukuthi selibhekisa khona lapha eNeblanzeni la yofika iphumule khona ilale khona kuyawuthi kusasa bese ibhekisa khona eNgabeveni. Ingwenyama Mswati khuluma ngeliphimbo lendvuna lokunguye phanginjoba kaMatise. Ngosini majaha sekudelwandle isingosi yabantu angibonga lona nje kunale baqhamuka kuphi khashane betekini batogisa Incwala. Oh, kuyasokuthi umthandazo kangwane ukhona. Sengibongele bajabethe. Unophakathi. Hawu sibonga kakhulu majalo ndakasathi nakusasa ningaba nje. Kuna president loqhamuka ngale netikhulu eqhamuka ngale titogisa nani Incwala. Ijabuliswa ngiloko nje isibonani nonke ukuthi Incwala isiriyale livela kangwane. Isingo sangitshela siyankhipha la kahohle. Isingo sangitshela siyankhipha la kahohle ebuhleni. Ngiyawulala ebulanzeni. Ihlangana nani kusasa engabafeni. Kanti-ke kubhekekile ukuthi ingatsha bese iyadibana khona esigodlweni eNgabeveni lapho iyabese iyakhishwa khona iyawugeca lona lisekwane lwakhe. Insebenti channel Mswati Majesty Kadlamini ngisebuhleni kahoho layini.